Barung jagoan tapi silap nih. Ya ampun, nomor 16 tuh.
Kuala pitera lah. Tak apa nak dia anu paru dia kontak. Sembahyang lewat itu mati. Tengah mati. Marilah kau mintu rapu masussa. Sia kita solanasang tu majoren lante Allah temo. Ladi paranduk te sarak. Si tetena tujuana acara pemakaman orang tua kita terkasih dan saudara kita tercinta. Yang matujuana lama Allah nadakna lendui mak KARU'DUSAN sola mak puli lanti allo yate ya mato mai komitara pak sola nasang tama sembayang
O puang kapinombangki lan suruga, puang oto nakatuangki siya sumpuran nung kilalumintu agan tomarasan dadi siya kiolay lante katuan ya de. Puang tontong puisan lante inan tomarasan lagi paranduk dunia nasara lampolumpun ni marampak itu batang rakukuna. Inde indo, inde nenek, inde tomatuangki kipakaboro. Lagi poga o puang alu totemo tujuana maalan adaana umpatu makaru'dusan tahun ni lawan nangkarang itu sara iya deh. Den no puang narampan siya dari melo situru pak Korean mi. Ya matau puang isolan ete mintu teruan to parenge lawan pana ata ete jona ada. Den no puang na dipateng kamelo situru tu atoran puang kapedong bando suruga mintu nanti akan kian karan anadadi situru pak Korean mi. Ya mateo pong matua tu pangandoki palakong ki mati kalemi puang o tete puang Yesu oto nakatuang ki siaran nungki amin. Barang mato na di sorong lako to parenge na panata ite sara si karuna
Wah, kali ini berdua. Wah, mati. Kalau kawin nggak dari sini mau langsung. Boleh Pak? Ini. Deseame cómo Selvi. Ada nih. Oh iya, kamu. Lelang pemuda teh. Tawai. 20.000. 35. 40 baptisan. 45 Datuan. Ya, tengok dapat. Tahu ya? Talu pula baptisan. Datuan dan talu. 20.000 baptisan. 20.000. 30.000 baptisan. 40 Datuan. 40 dan talu. Wah, ini Pak yang sini. 20.000. Dito dari persilakan Nanino.
dia ngisi. Oh. Iya, dia ngisi. Apa? Iya, Marilah kok. Marilah kok. Alay kita tanduk nanti ya. Kau banyak. Alay kita tanduk nanti deh. Tahu nak? Alay berapa ya? Berapa ni? Berapa ya Pak? Yan nagkaroon kayo tayo ng sala. Sabi yan may offer rin, tanto. Ikatangan mo ito. Bira ko mga mo sa sarili mga mga. Corona sa kaniya.